biyag ti tao. At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. At na napasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikog? Ha? Ubing kapay ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol kapay ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adudag iti agrayo ken ko ana. Oray ko manupadam a professional Janobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Agamala, no talagang ay atam ni Jemay. Makamo ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Wen, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadeng, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya? Nga mabalayan. Saan tayo da kami ti rumpon? Nalawa ti arubayan mi, Ah. kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti parangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa na kuyaw. Ngam ibagbagak lang tiyag paiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na itaabalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat di saan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni mama. Sige to surutak. Anya, matkan. At dama gayang basbastos di agbalin akatuga nga manakaw. Ala, baybayan yun tatang. Ay, jaklaim pagaraw. Na nga itong gayang ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay. Bayan tanong niya ti kahit ni mama mapasamak. Isuti mo surot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray ita lang. Ipagpagapumla ko man kanyak. sige. Makamuak to nga rodan amang ilawlawag ka ni tatang. Pagyamanak, Jemay. Jemay, ibagam man mo't kadagiti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat na sa ngaili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom day jay. Di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay. Sabay ko ma. Tamairuang mo kas dyan style ni mama, ha? Kas dyan talaga ti pa nagsasahuna. Prangka. Yung kiti. Nasingpot man. aklunak. Talaga maikawa ang Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaid kayo dito'y balay, Jemay. Tani Andi mo't lang timang tawid to iti da ito abalay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, mama. Ipakpakaw na ako na. Jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya nga'y, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa na. Agsapula kiti trabaho, mama. Tapno makatulungak. Anya ko matrabaho ti serkam nga'y. Katulong? Dito'y kalangan balay. Tauray tangdanan kang agtrabaho. Tapno di mumat ko na. Ha? Apay aya masapul at tangdanan kang agdalos.
Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapol iti trabaho ko, mama. Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kaninyo kini Andi ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan ipag. Madlaw anasingpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami ipag. Naturay. Okay lang ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. No kasta, aginaw ka ipag. Uwan ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayata, adanton ka anak ka. Gat, ano san yun ati agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas na. Dagdag-dagak ni Andy nga trabaho. Napili mo diti trabaho na ipag. Ay na, talaga akas jay day di ang kabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wen nga rod ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama a high pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Ngam no saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama? Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Santa namangan. No saan nagapukin ko na? Awan balay ta. No saan nagapukin ko na? Okay. Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan akon amakibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon. Di iso lang ti agawid. Agbati ka, Andi. Sige. No, dahito ti katyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar ta? Ang mga nadamang kursonada kan ka ijay, katanya pa'y ti aramidan dakan ka. Wan, ma. Adtoy, kwartam, Andi. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang ka iti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsuldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagan na. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigatan na ka nang ipasngay ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to'y apo ko, Kandi. Iso anatar. Kastoy ti rupam idi maladaga ka. Ah? Kasta ka di, mama? Wen, kastoy matlati kinataer mo iti Andi. Ay, nebaglakit din tay malakan ka to'y apo ko. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naading ko, sumapol kan iti trabahom. Tani, adan anak yu kini Jemay. Kasla nalipata kong tinadal ko, mana. Jak samat may applyan ti kurso nga inturpos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanun no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Amok nang ama nang umapal ka kanyak. Ha? Apalan nak, tasyak lang ditultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakit tar aramida, Andi. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawa.
Bidot ti pampanunutam, Andi. Anya kumangay ti apalakan ka. Sige, tatapay babanak. Rumuha na kumanan. Anyam ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yung itigaya mo? Anyat nagsaritaan nyo, Jemay? Ay na, nakabakbak nangan tayo siya gayam ko lakay. Kat, adapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni Mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka. Bueno, saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay, Mama? Diyak mo ti agaw-awir. Di kag danag, manang danak iti mga awir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak ngamin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumay kumak. Awan day off ko. Sayang ngamin ti aldaw. Imbagakmat kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni Mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga ron, makamu ka. Sige tani, trabaho ako manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ni Mama. Pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingitak ngam inaramid min ti amin na kabailan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakardya ka restinam. Saan? Saan namatay ni Mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni Mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni Mama. Anya ti plano, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Agsubliak iti trabahok. Tamakitak katawan plano nga agtrabaho. Iso asikat ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo takan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Tasyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na, agad adalak bayat ti panagtrabahok. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isong agpurpur sige akamang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga rod. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan agiskwela. Mano ti masapol mo, Andi? 2,000 ko manod na, Manang. Mabait lang nga rod ta mga na. Pasensyakan, Manang, ha? Awan mo't nga minti sa baling nga asitgak, no di si kalang. Manumot nga ning agpaw iti di kwarta ni Jemay. Agad adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabaho. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanan, Manang? Kahit kung ipamaysa ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, tama kagraduar ton ti asawak. Makasapul to iti natalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay matinti kasta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka, kanayon kang agdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumikumak nga ron, tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Japat dyan. Pagpambar mo ti panagadan mo. Gamam mo.
Adang lalakim. Ay, nabanog ka nagbiyahe. Kaya't kuntagi na. Awan oras ko makirinikirkan ka. Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumano, Jemay. Ni, abay ngay. Kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsarden ka ngagtrabaho ka nagatal. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantahin ka. Umadanin ti pa nagturpus ko, Andy. Basta di kan agsubli iya sulad ko nak. Di nakpagpungtutan eh. Nagtali na ang idak diti balay. Adda nga ro di pa kan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? San ka pala ang nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaroon tun ti kinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsardeng kalaangan nga eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam nga agpalawag iti kabsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andy? Kasanon numaamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay manak. Amok. Isok-sukat na kun na jay. Iso nga isukat ko mata. Tapno patas. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Andy? Agpanunot ka man mo't iti nasayaan. Nagsingpet di asawam. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan manang. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanyak, Andy. Oh, Di mo ninamnama ti isa sangpet ko. agwa de. Di kagsaray ti dalan ko ta sumrakakon. Agwa. Amok, adda ti babaim ti balay. Iso di na kaya tapas trakan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Sa anak amang riribok. Awan amo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastikan niya kanti. Aklo nung ngaminan nga at dalalakim. Di mo ipulagit taramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidam. Iso pumanaw kami ni anak ta. Itan kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan. Taddan trabaho. Alda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalus ti konsensyak. Tawan mading aramidat. No kasta, nawayatan Andy. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace, kitsabay ko ma. Tadikan tumauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos, Andy? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan akon nga agabang iti pagyanak? Wala. Isungag trabaho ka lang tayo, Jack Labo. Di ka pa umpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, Andy. Agkadwa ta aginggat ingana. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang. Nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yung atan eh. Jakmat mabalin nga ikuyog itayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Kasing putya bukop. So na lakabantayan. Aywan, kumusta nga tamutan yan day? Ay, jak mo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinubyo manakaw. Awan tatang. Jak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami ka ni Andy. Ha? Tukasta, adapay laka dinamnaman ande. No bilang agsubli maningking ka, anak ko? Kwartaman, Grace. Anyamatan,
Si kala ka na yung ti dumawdawal iti kwarta kanyak. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kit si kaharot ti ada trabaho na. Hay, makauma mo't ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammo nga ramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamot ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho na di mama. Si kantulaki di mo tayo. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Gris dito balayo? Ay na, di mo sa pulin day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan ko na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da kadagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taiso damat ti mang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan, ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andi. No ti anak ta ti gagaram, aday jayan datatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni JJ May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkuranga ka na kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay. Napinta sa damag dayta, Andi. Nasaya at tunay. Awatin na ko mga roda. Taurnusan tanti amin kadata. Ipagpagapumla ko man iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapoy tinakaro apan ng paspasakit mo kanya kiti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya kalat ta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, agtrabaho kan, Andi. Wan mana. Awan napintas apag tungpalak. Nudyak agtrabaho. Una, nasaya at mata na panunot mo dayta. Awanin mang biyagkan ka, isong agtrabaho kan. Wan mana. Kat pagtrabaho nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasaya at Ngam, manang. Pabuludan lakman ba iti kwartam. Bayadak to nagsuldoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkadak. asino abarkadam, dagiti padam nga artak. Ni manang mo't. Papanan nyo ay ha. Ag-outing kami manang. Ipapas kong ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, hindi mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, namasabat tayo atak. Tutan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakadwam. Wanar, marang. Iso na lang na saan ako na makabag na tanader-der iti sakal. Wan nga ron. Una yun ay ading ko. Saan pa yun nagharap ko iti biyag manang. Diyan ako na makatrabaho. Tayo nutil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko ba ito nagtrabaho ako pa lady? Handa ko manurnong ko. No kano pa yung makatrabaho akon. Gusto ibutin. Tilagtong palak marang.
biyag ti tao. Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan naktungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ako na tumultulong ka na kayong agtrabaho ijay talon tatang. Anya, nauma ako ngagrigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo tiyag balain abak na ang anak ko. Agtrabaho ka ng bag. Tulungan nak ngagtrabaho iti talon tayo ah. Sa anak nga umasinsaw no pa nagtalon lang ti aramidak tatang. Nabayag kayo ngagtaltalon. Saan latamat ngayon masinso ti pa nagbiag tayo? Jiray, adda ka din si mayatan ti pa nagbiag tayo? Gapi ti pa nagtaltalon tayo laan tatang? Nagado ti utang tayo saan pa nabaybayadan? Ha? Diyak kayatin ti tumulong ka na kayong agtalon tatang? Agsapo laki tinapinta sa panggadak. Tapos mapadasan tayo umat tinaalwan apa nagbiag tatang? Adalaman tirapi ilakay. Maturog kan. Di mon urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Ay, Maawatak ti panagsimna ay mo itinaunag lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungbat ni Jerry kadata anaganak na. huwan nga raw. Awana ti dengdenggen na pamagbaga. Nagbalin ang natangkin ti ulo na. Di na kung matulungan ngagtrabaho ijay talawon. Hindi ka agdanag lakay. Siya akong titumulong ka. Adelaide, Ala, maturugtan. Patyak nga agawid tumutlaang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Jerry. Itay ka pa'y anak ka uli mo. Ngapay ka din, ha? amo matindi parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid ijay balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag may. Isumat lagayam, adikan nagawid, idirabi ni. Nakiturog ka pa yun, dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya ko mga iti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan na kagsapol iti trabaho. Kaya't kung timanggay. Numay pa pa iti trabaho. Sana parikot nita. Ngamnas kan anatibkar ti baruko mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, David? Saan abasta-basta at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka. Bumak ng kamot iti mabit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanyak. Irekomenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan nak, David? Una, Jerry. Nasingag tang agayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman nak, David. Saan ka na pa ay masidigkan ka? Oops! Di ka payagyaman kanya, Jerry. Ha? Naskan ang maipakitang pay iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saan ang anaskan pa'y amamuan nyo noon na panak na na? Anya, Nagawid akto, may ko alam dagiti badok. Saan ako nang agnaigpay diti balay? agpampanunot ka kade, Jerry. Saan anasaya at dayta apang panggapam. Adadagawan na saya ta mapasama kanya. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo nanang. Jerry, Ngam di kagdanag. Apama na madanak iti kwarta. Si dadanak tulat na tumulong ka na kayo kanitatang. lakay. Di akong nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adelaine. Hinala na amin na nagitibato na. Kat dinan kayat ti agnaud pa'y dito'y balay. No, dahil ti panggedeng awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiris to madlang ni Jiray.
Kat agsublimot la dito'y balay. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ni ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anya ngay, nakasagana ka ka din, Jerry. Yang amukan kini Boss Dolpo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan amaam mo ni Boss Dolpo. Ano? Madamdaman ang maam-am mo kan makasaritam ton, tibos ko. Nasken anatanang ka makisaritakan ko na. Wen, di ka kadagdanag, David. Amo kon ti aramida. Nasayaat nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Boss Dolpo. Ay, ayaban na tan. Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Wen, Boss Dolpo. Kaya't kula unay. Ang mga numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dolpo? Kasapulak ka talaga ti trabaho. Iso nagkidawa kiti tulong ka ni David agayim ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahom kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dolpo? Tilang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak an natured ken nasipot. Ala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dumngeg ka animbag kanyak. Nailaw-lawagan kan ka ni Boss Dolpo, ti trabaho tayo, Jerry. Antang pa'y gundaway mo, ngagbabawi. Jack pagbabawian ti isusurot ko iti grupo yo, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasayaat nga rod, nukas na. Jack namnama ay nakastigayam ti klase ti trabahom, David. Isumit lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan, tapnog sanay, Jerry. Nasken amasursurum anaimbag ti amin. Makalawasan asaan ang nagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atahan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adileng. Sana baybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda na ka na lakay. Yak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ta. Mawatan ka, adileng. Ulitag ngay baga, di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos ti mang salaknay biti anak ta. Ay, Dumteng tulat ta ti panawin ang makaamiris ni Jiray. Kat agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? Panagkunak, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya at no kasta. Inton bigat matlaeng. Masubukan ti kabalan na. Uwan, boss. Oh, adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigod. Kayat ko anadalos ti trabaho yo. Namnamahan nyo dayta, Boss Dolfo. Ala, agtignay kan, kat isurom ni Jerry, noan niya ti rumbang nga ramidan na. Oh, Jerry, nakasagana kan? Wen David, itay pa yan nakasagana. Dayjayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Kat sikan ti makaamo amang dispat sa kankwana. Adita, asidagtan kankwana, Jerry. Apaman ang makabatog ta kankwana. Pagtugamang. Wen David. Oh! Very good, Jerry. Naramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na, Boss Dolpo. Nasiglat ka matgayam. Gapo ta magustuak ti naramid nyo gini David. Ah? Adto'y tumintoy. Nagado a kwarta, Boss Dolpo.
Agyaman kami, Boss Dolfo. Awanan yaman na. Basta magustuak ti trabaho yo. Nayunag tupay, tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo. Wow. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David? Jerry, saan anaimot ni Boss Dolfo? Basta aramidom lang, di kayat na. Uwan gayang, David. Apay nga palikidar ni Boss Dolpo day siya tao. Kalaban day jay ni Boss Dolfo iti negosyo. Isu nga impalikidar na kadata. Kasta ka di. Manipod ita. Tanangam lang ti garaw mo. Nangruna kat amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Uwan, David. Awan ti ron ba nga pagdanagam? Nasayaat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan daginong itiarak. Jerry, anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimangpot kamatlangan. di da ka di pastraken, nanang. Ay, ala, sumrek ka anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakita kan ka. Nagado ang makmakan ngayon sangpet mo, Jerry, anak ko. Uwan, tatang. Kukuhayo amin day ta kaninanang. Adda ka din panggadam, anak ko. Adan, nanang. Oh. Alaan nyo na ito eh. Nagadun akwarta da ita, Jerry. Alaan yun di kwarta. Ta sa anak mo't lang agbayan. Nukasta, pumanaw ka matla ang anak ko. Uwan, nanang. Indagas ko lang dagiti abastoyo ka ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manakaw. Saan nanas ka na mamuan nyo pa sa dino, nanang? Tinapateg. Makatulong akon kada kayo. Nay, kung man nakaturog kan bakal, nakaraing ka pa'y mo't lagayam. Jak pa'y laagtuglap lakay. Pampanunutek nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Nay, tamat ti pampanunutak. Mas daawak. Gaputa nagdakil unay agad ang tintin na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga may ang naggapo iti dakas. Asileng, Saan anakalpas ti anak ta iti panagadal na? Kun awan ti amo na at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Iso ni Jerry ang gayam ko. Jerry, iso ni Lisa. Gayam ko dito'y biraos. maragsa ka na kamakamamukan ka, Lisa. Maragsakan at matamakamamukan ka, Jerry. Jerry, si Kanti makamukin ni Lisa. Umatayawak. Tapno sa anak ang makadisturbo ka na kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend. Tanawan kayo ba yun? Nagdabit pa panak. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag gayam. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman ken pulutan. Siyak ti makamo. Sinalbag ka, David. Apay pinanawan na kidirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak namin nun. Tanda na panak. Isuasaan akong nagpakadapay kang ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo matngikin ni Lisa Idirabi? Nag-enjoy kayo ka di? Launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulo nung makirelasyon ka kini Lisa. Saan la asika ti lalaki itibiyag na? Anya?
Boss Dolfo, apay pinayaban na kami. Aday patrabaho kada kayo. David, Jerry. Anya data, Boss Dolpo. Nasakit tinakam ko iti kasosyo iti negosyo. Ti kayat na ti matungpal. Ngem, agkad-kada kiti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana kami agtungpal, itibinin mo. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gaputadakkel ti panagtalag ko kata kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno amuyo, taramidin nyo. Masapa ka mapanijay talaon, bakit? Nariwat pa'y laang rumorkan. Saan ka pa'y anagarmusar lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, umuna kang tulatan ng mangaan. Ay nalakay, amangan numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataog. Wala raw. Kita naman. Nay, hindi Jerry matidintang bakit? Kasangsangpot mo pa'y laang pumanaw ka man na nanakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kwartayo ka ni tatang. Ang mabit man lang ang nakaw. Apay tatang. Nagtaudan na iti kwarta. Apay nagano ti kwartam. Di yung damagan nung nagtaudan na. Tinapateg. Makatulong ka na kayo, tatang. Ay, Sapay lang ko, ma. Saan na nagtao niti dakas na iti akwarta na ko, Sa balit iti tinorti sa rita yung tatang. Palpalagi pang kalaan, Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud. Ken agar aramid iti saan anasayaat. Hoy, Jerry, kailangan ti panagulimak mo. Mapay ka din, ha? Di kang sanay. Adda ka di parikot mo, ha? Pampanunutak lang tinibaga kanyak ni tatang, David. Ha? Babalawan na kiti panangtid ko kadakwari ti dakkalagatan. At apon na nagkapoy ti dakas day siya. Saan ka di apod mo nga dadakas nga rami ta? Saan man aday ta ti pagsaritaan tayo ta? Nga mga nung madadaan lang ti diskarte ta. David, Panunutan takit di. No kasano ti pananglikidartay ti kabusor ni Boss Dolfo. namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay lakay. bakit? Sapay la kuma. Tasaan apod no ti atap ta. Nga agar-aramid iti saan anasayaan. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Pimanaw ni Jerry. Ket nakibarkada ka lang iti tiprong. Ay, Langapay laeng jay lakyan na kadwa na ket. Saan na mapagtalkan? Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak me. Ilisim ko maapo. Iti anyaman apakaisagmakan na. Nagbayag arong muarte target pa, David. Masikuranak paikit din dito. Relax, Jerry. Rumor tumot lang, ti target na. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakal manan nga uminto, ti aguro oray kadata. Sigurado na ito, David. Oh, agsaganakan. Naglukatan ti gate. Amurmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasagana. Surutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigud, sikat ti mang paltog kan ko na. Pariglado. Sinalpag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang artiramitin ta? Oh, diyak ka mo. Diyak nasiputan ti nakad... Oh, kumulog ka!
ka, Jerry! Polis na giti mang kamkamat ka na na. Katpalpaltugan na ng David. Iparpartak mo pa pataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamit kitang ti palpaltugan na! Oh! Napuntahan ti pilit ti kotse! Jerry, anak ko. Nanang. Agyaman nagta si bibiyagak pa kunak namatay akon. Wan, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos, tanispal na ka. Nalabit, inikan na ka pa iti Diyos, iti gundaway mong agbalbaliw, anak ko. Ay, jay tumboy akadwa am tidaksanggas at tanatayan. Anya. Anyan na ito'y ang nagbambanagam, anak ko. Pakawanan na ko mananang. Inliman ko kada kayo tipod na trabaho. Wan nga ron. Nagsakit ti barukong ko kapoy tinamwak. Nagbalin ka gaya mga killer. No di mga kakuma iti pamagbagami. Saan kumana pasamak ti kastoy kan ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anyangay. At daditan, anak ko. Iso na lang. Taapaman nga gimbag ka. Pagbaludan ng titumpal mo. Ikarok tinagbasulak. Pinapatay. Si bibiyagak, nanang. Katadapay gundaway ko ng agbalbaliw. Katulitak, tagkidaway ti pamakawan ka na kayo. Kanitatang. Anak ko. Biyag. Di tao. Nay, insan. Sika magayam. Sumra ka ah. Madamati pa naglutok, insan. Ay, sana kon nga sumrak insan James. Umaya ko lang ay tadya toy. Pizza. Saan nga naksayan dia toy? Nay, naggapon na nga insan. Insang patman di asawak. Saan may ngamen nga may bibus? Sayang no may belang. Iso nga inyik ko natap no maramanan yung mat. Ay kat agyaman na ka, insan. Amok ngamen nga saan nyo nga maramramanan te kastoy. Iso nga paramanan kayo mat. Ha? Pakanam di anak mo iti kastatap no lumukmag. Tanay nagkutong. Nakitakmanan iti kalman. Limabas iti balay. Yeah, nagkutong. Nagngisit lang arudan nagkutong pay. Kasla palito di anak mo. Insan? Di yung samat ngamin pakpakanan di anak mo. Mangmangan mo, insan. Talaga siguro kababagi na tikas jay, insan. Ay na, saan nga kababagi dayjay? Talaga kit di nga kurang te, kankanan na. Tabasit siguro te sweldum. Ah, insan. Sige, mapanakon tane. Asa kaswak pa di asawak nga nagapoy di siyudad. Sige, insan. Agyaman na. No kasta, agnaudin ito'y lugar tayo da insan Jema, nanang? Kasta mati, imbaga na, hindi nagsarita kami anak ko. Agaramid na siguro iti balay da dito nanang. Wan siguro ata kanayon na mga ipalasto kadakkel ti sweldo di lakay nga asawa na. Huwag nga rod ah. Iso nagasat ni insang ngaw. Ta nakatumpong iti lalaki na pintas ti trabaho na. Uray kas di apada nga awan adal na. Nakaasawa lat tamit iti profesional. Wan nga raw. Tijak kayat kang kwana napasikat. Ipasikat na launay ti asawa na. Ganday na lukmag nga anak na. Ipaspasikat na nga do kanutikan kanan di anak na iso na lukmag. Kanayon da kano amapan mga iti restaurant. Kanag kakangi na kanutikan kanan di anak na. Iso na lukmag. Huwag ka nga rod nanang. Iso nga uyawin na ti anak ko. Ta nalukmag kan dakdakkel nga dayo ti anak na. Ti anak ko. Mababainak pa nga rod. Tay kumpara na kanayon di anak na iti anak ko. Huwag nga raw. Ibagbaga na kasla ka no palito kakutong di anak mo.
Unay maday dya pa nagsasaw di kasinsim maun. Nakasawal at profesional. Kung namala na sinon ngagsasaw. Mala, baybayan tayo na, nanang. Di tayong tutupahan. Tamangan no po onday ta, tisaan tayo pagkikinawatan. Makapasair mga roti pa nagsasaw na no daduma. Gapu tapi mintas ti biyagnan. Tanak kaya asawa itila kaya profesional. Kung namala na sinon ngagsasaw. Nanti mabalintay makiyayayam kan siyan. Ay, mabit man lang. Di ka pa sumsumrak si kabalong. Nagdigos ka mat lang. Wan auntie. Wanatan eh. Diyak kayat nga makarante anak ko iti ang dod. Inaldaw ngamin nga pagdigosak ni siyan. Unay matdata nga kutong mon balong. Di kan samat mangmanganan. Mang mga anak mo't auntie. Katapay nga ron nga nagkutong ka. Grabe matdata nga kinakutong mo. Awan ano kumparak data pa magimidyan ako. Hay, lumnat ka. Dakdakal nga dayo dyan ako ngamsi ka. Madlaw-law na nga saan ka nga hilte. Auntie. Sige, sumrak ka nga ron din. Ngamne, ibatim datat sinilas mo taagpigat ka nga husto. Wan? Wan auntie. Himata nga kiti barong nga tibi, tatang. Kan washing machine, kan talo nga kabinet, Ay, kahit nasaya at anak ko. kan gimatangak pa itinapuskol nga floor mat, kan papinturak man dato balay tapno pumintas ti buya na. At makaambo ka Gemma. At akwarta maya. Katada! Pauitanak tumanan dya manugang yo. Namnaminsan mo't lang ay may dito'y balay di asawam, anak ko. Wana tama kumikom nga rod matetitrabahaw na. Tama ni Jer nga rod. No kasta, saan kayo nga agsubli iti lugar a pagtrabahuan na? Saan nan tatang? Ito kami ni tapo kuyo. Saan nga balit paw itanak mat di asawak iti kwartame? Nabayag kayo nga agasawa. Di kayo pala nagkasar. Kanayon mo't maitantan ti kalay sayaw, anak ko. Kasano ayak at busy mat nga kanayon. Saan nga bali ata saan mat nga agliway nga mang suporta kanya me? Awan ti problema, tatang. Kumusta gayam di asawa mga nang panaw kanyam? Sanan nga nagsubsuble? Saan ninsan? Nakiasawa ni ti sa bali. Kat anya ti araramidam pala ngay. Mga sawa ka matan na. Awan pa iti panunot ko dayta, insan. Ti anak ko, ti atensyon ko ita. Diyanak mo nga nakakot-kot taong. Insan. Palok magaman mat diyanak mo. Nagnisit lang aro dan nagkotong pay. Baka na mga minitiado. Ado mo ti kang kanin na, insan. Talaga siguro akas di ti kababagina, Kababagi nga. Dakal kamat nga lalaki. Nabagi ka pay. Di tumawit ko mga dakal nga tao. Ngam nagkutong, nagbasit. Talaga siguro nga malnuris diyanak mo. Kataman diyanak ko, bastante iti taraon. Iso nga nalok nag-adote, may ayatan no kasyay. Pidpidilan da je piyang-piyang na. Tamayatan da iti kina tabatsiyang-tsiyang na. Nag-cute nga rod di anak mo, insan. Kasla baboy, ti kalukmag na. Ay grabe akamat nga agsa insan. Ha? Kasla baboy ako nam kay Jenny diyanak ko. May mayatan te kasla baboy Ngamje kasla pelat kan posporo nga anak mo. Ne. Amo na magayam ti masakitan. Ngam no agsaw. Di na pa'y panunutin ti rig na ti pada na tao. Ngam no iso ti makangag. Masair mo't lang ano. Sino nagajada ko sina? Dagiti kakadwa ka senior citizen. Naggapo kami ijay lamayan. Tanapan kami naglualaw. Pinadagas ko dito'y balay. Agkapida B8. Ne, lamayan dyan naggapuan nyo? Handa kayo nga pinagkape jay? Nagkapi kami Angam na panog kami mga anak na. Iso ngagkapi kami manan anak ko. Adun ti gastos ko iti diato nga balay. Iso nga saan man nga tila isang sangpat yung nga bisbisita yo. Babakat pa'y mat nga rod. Jima! Ipakadayo pa'y mat nga muna kanya ka, tap na amok. Saan nga kasta? Anya January yung nga kapkapian day jay. Jay ginatang mo, anak ko. Tila ipakpakapi yo. Jay imported pa'y mat. Jay lokal kumaate January yo.
Kag nakadisplay mo nga main. Iso nga ison ating pasangok anak kaw. Mala, amok taon inton maminsa. Apay nga nga iso dag hari-hari dita balay mo kabagays. Kabalay mo mo data. Ay, ado nga men ti gastos nan di tabalay kabagays. Pinapintas na ti unag ti balay may. Wan ang saan kumabatakas tiga? Ay, makikabkab balay dalang iti anak nangam ko na mula na sino ang bumalayan. Ungtambang amin di anak mo, kabagis. Ay na, noong takday jay, apaan nak. Kasla di mo maamot yung ugali di ka anakam kabagays. Ungtam, tap nagbutang. Agruami ti kasting araramidan na. Naturay law na yan. Gaputan na kaasaway tila kaya profesional. Kung namala na sino na nakalaslastog. Ungtam nga min, kabagis. Baybayan nyo lang nanang. Tamangan di baga naman nakibiyang kayo. Ay, manitirik na kiti imbagan ni Uncle mo kanyak. Ngayon narami di kasinsimaw. Kaslawa mapulusan ti karbangan ni kabagis ko iti balay na. Gaputado ti ginagatang nakagawahan day jay. Isu matagturay-turayan. Naglaingan. Nanang. Apay nga mina nagawid ditoy. Imbis nga jay lugar ti asawa na tayan na kuma. Ala, baybayan nyo nanang. Umanayla pa kays istresan nyo dahi ta. Ay na, imbag man ta nag-awit ka, darling. Darling. Sana ngagbayag. Umay ko la ito, tiabastoyo iti anak ta. Anya? Anya kamatan? Kunak no umian ka ito'y balay. Mamimiss da kan iti anak ta. Inton maminsan ng mi anak. Di ka nagpaspasog no, Duan? Ni, akin lugan iti sinmangpat. Ha! Dito'y kayam tinangyawidam iti kiridam, Simon. Apay nga da ka ditoy, Minda. Ha? Di kaya ganag? Sanak nga giskandalo ditoy. Alak lang itiladawan day takiridam. Ay sus datoy. Ay, apa nga data? Di kag dumog. Ipakitam taro pam. Sika, babae. Ko ha. Kasta. Kasta. Tapno nalawag ang makita na itarupam. Sinalbag ka. Sayat ka, babae. Lukas ta. Ada asawa na ya Simon? Gemma? Kawa. Wan ngam. Nagsinadan. Ikam kamat lang na diyang abakat baginakan ni Simon. Ikam-kamat nga. Nakadkadlaw to, paya mabutang ni Simon iti dayja ba kay? Nagdardara sa simurot iti asawa na. Awan kahit di tibabuay na diyang abakat Idaldal na pa lang tibagi na iti asawak. Kat handa lang aron nga kayatan. Nagposkol diyay muging na. Sika, tinaposkol ti ropa na. Gemma. Tatang. Apay, di ka mabae ni tikas tangar aramidam? Makikabkabit ka? Kunak lano baro ti manugang kaw. Saan mo't gayam? Magibabain ka. Insan, apay di naitagkin ka iti Facebook? Ni, naitag nga. Diyak pa nga may linuklukatan dyan Facebook ko. Kitaam nga min insan. Ropam di naitagdakin ka. Ni mo lakay mo tinang itagkin ka. Queen of Kabit tim panagan nakin ka, insan. Anya? Sana malamlamot ti aso tim bagbaga na ijay, insan. Anya? Sige man tayo nakaglud. Lukatak man dyan Facebook ko. Awan babayan mo nga lakay. Anya dyan tag mo kanyak? Hello, Gemma. Ni Minda, tinagiposkin nang itagi ti ladawan mo. Anya? Sinukatan na ti password ko. Iswadyak malukatan. Awan babayan da dyan nga bakat nga. Pasensya ka, Gemma. Boro kamat pasensya. Dinakmat gaya may labuan ija asawam. Lading itak, Gemma. Diyak ngamin kayat ngagdarom ti asawak. Iswa pasensya ka. Pasensya lang ti bagbagam. Kasalatan. Agpatpating gaya ti paspasensya. Manjakon. Naumakon. Agsinatakit din. Diyak makananusan. Basta itan mo ti suporta ti anak ta. Nga magsinatakit din. Ay,
Naibabay na ni Teosto yung kasinsin ko, nanang. Masya naklakit nga rod kinkwanan. Pag nakman na day jaya napasamak kang kwana. Ison ti pagsasaritaan na kiti makamam mo kinkwana. Gawa na. Pag pestahan na iti chismosa. Naipos mo kami ni tipisbok. Anya pa'y ngay. Nanang, Anya nga ita. Kundi palang gwad tumay day. Paglastog na launa di bigtan nga asawa na. Ngam kami malagayam. ala, huston nanang. Di kayo nagsaw iti kontra kinkwana. Takaasi mo Masuro na nga raw. Iso na rigat ti kundi palang gwad. Tadita mo ti mapasamak iti masungat nga laldaw. Angkal, pananinsan Jima. Ay na, mapan ka no agtrabaho ijay lugar ti gayem na. Ha? Kat imbati na ti apo ko yaw? Kat kapilitan manumot tin nga agpawit ti ama ti apo kaw. Manipod imbay dito di asawa ni Simaon. Kasta ya, angkal. Maburing kanumot dito'y balay. Isuan na pa nagtrabaho. Diyak mo Noan niya trabaho ti serken na ijay. Nakag-eskwelahan, tatang, lola. Nala. Agandan nad kay tirurwar mo, balong. At iti allowance mo, anak ko. Agyamanak, tatang. Sige, mapanakon. Sige apo, kaganad ka. Sige, anak ko. Ay na, nagbita di makkel ti apo ko. Nagbangag payada gusti busis nan. Katri sila tawon na. Uwin nga rod nanang. Bigla mo timayag ni Balong. Nataytayag pa yung amsyakon. Huwag nga raw. Kan limok magbasi. Rimwarte kinataer na di makkelan. Ay na, kasla ka ano lang hindi basit. Nga uyawan ni Jima kasinsin mau. Kasla pusporo kung kunana lain Anya nga ita, timayagan iti hustaw kan bimagay. Nagwapo pa yapo ka. Insan, papanan niya Mapang kami man ijay klinik. Kay pampanawam mo tanak mo, insan. Nagbayag nga rod nga magna. Paspasam ti magna. Nagbuntog ka nga. Nagpartak kayo mo't kami nga magna. Paspasam nga rod. Kaya dumagas kayo pa ya, insan. One month na nabanog ka no dato anak ko nga magmag na. Anya teramida nyo ijay klinik kaya, insan. Follow up, check up dato anak ko Ha? Apay, anyat sakit na. Diabetic nga rod. Imububingan nga diabetic. Ne, apay nga Grabe mo nga minti kinalukmag na, insan. Wan nga rod. Di mat nga rod maanawa nga mangan. Uray suy lang ti sida na kat nagadote kanan na. Nagtaba lang nga rodan, nagpandak pay. Ay, wan. Nagpatingga mo ti panagdakkel nan, insan. Ay, wan nga rod Naimbag pay ni Balong nga anak mo ata nagtayagan. Wan, insan. Nataytayag pa nga ron ngam siyakon. Imbag man, kan nagbangag pa di busis nan. Ngam data anak ko kat isulad tate busis na. Kan, saan matan nga di makal? Di makal lang ti bagi na ngam hamat nga ati mayagan. Ay, insan, anya nga ti impat pa tumaryo ka ni Balong. Apa nga nagdakal matan? Awan mo, insan. Mahilig lang amin ang mga itinatang kan prutas. Imbag man. Ngam dato anak ko nga di na kaya ti mga itinatangkan prutas. Iso nga pandak. Mapantan nanang. Sige, umuna kanta, nagbuntog ka nga magna. Kamatan kanto no madamdama. Darasan nyo Wan, sarunoan kan. Grabe mga agpaiso ti kinalukmag ni Shanshanan, insan. Ay, wan nga road insan. Kita amat tila nga na nga magmagnan, Agsakang pa yan, gapoy tinalabos nga kay natabwa na. Naglukmag. Saan nga kasla ka ni Balong nga anak mo? Nagtayag kan nagwapo nga di makal. Ay, mababayanak pa yan, gapoy dya imbagbaga kay te kalabas. Paspasin siya anak, insan ta. Imbagbaga nga kaslapos, poro. Tanakotong edi dya anak mo. Ay na, lipatom na itan, insan. Alakit din. Sarunwa mo dyan anak mo. Tapno maipacheck up mo, insan. Biyag di tao.
Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Jakmaklon timbaga ti Dr. Cherry. Jakmaklon! Awan ti maramidan ta. Saan lamay may sa doktor tinang check up ka data? Awan serbik nga asawa. Awan serbik ka lalaki. Primo, please. Di ka kumagsao iti kasta. Di ka maipayan iti anak. Isungawan serbik nga asawa. Saan tama adan iti anak? Primo, anda pamuspusan. Cherry. Mangampun ta. Nakasaritam ka din, jagayam mo. Wananang. Kat, anyat ko na nangay. Kayat nangay paampon di basit nga anak na. Wananang. Naimbag nga rod te manugot da. Ay na, marigatan da ngamin amang biyag iti nagsasarunong anak da. Kan nagpakpaka si ak, nanang. Nasayaat nga raw tayo manugot da. Ape, di mo imbagbaga kanyak, Cherry. Nakasarita konti kumpare. Adam ang muda ang mangipaampon iti anak na. Ubing ka no anak-anak. Estudyante. Anya? Kwa, kayat ka kumangamin asurpresaan. Iso ajak imbagbagakan ka. Kasano nga rodan? Di anak tigayam kun ati ampunan ta. Kat kasanon tam amo di kumpare. Anyal at may baga na kanya ako nga eh. Ala, makamuka nga rodan. Sikantag desisyon. Ala, di ka nagmisuot, bakit? Sige, kastoy langan. Tapno awan terere. Duwadan nga ampunan ta. Ha? O anya, mayat ka? San nabalit at daninanang nga katulungan ta ang mga awer kadakwada? Sigurado ka, primo? Dua ka ampunan ta? Wan, Cherry. Tapno dua dagos ti anak ta. Mami, siyak di salutatorian ijay klase mi. Ha? Talaga, Sarah? Well, Mami, katsika ngay matsander. Anya titap mo. Awan? Apagpulat dagiti grado? Ay, di mo latultuladan to yung adim. Nalalay nga talaga ni Sarah ngamsika. Wen, naklon kon dayta, mami. Takanayon niyo mo't nga ibaga dayta. Sipod pa'y ubing kami. Lalay ngamot ngamin, Sander. Awan kasano makaadal ka no di mo matlalaingan. Sana bali, tapasado mo't lata, mami. Wan ang puro wasay mat nagitigradom. Kasano day tangay? Linalaing kumot, mami. Ngam, isumot lata. Isu asori, mami. Sander, nagsaritaan min ka ni daddy yu daytoy. Di ka nag-enroll iti kolehiyo, tamangan numasayang laang ti kwarta ama busbus para iti panagadal mo. Amangan numarigatan ka. Amangan no di kan tumatla makapasa. Mami, Tulungam laangan ni daddy magtrabaho. Uray ta 18 mo matan. Ado ti mabalin mo asar ka na trabaho dita. kayat ko tag-eskwela, mami. Di mo nga rod kabaulan. Tanakapoy ti ulom. Ikarigatak, mami. Agripaso ka na imbang. Saanan? Sumapul ka laangan iti trabaho. Nasaysaya at pay. Nabartag ka manen, Sander. Kastamlatan na ka na yun. Tunggal sumangpot ka, nabartag ka. Pasensya, mami. Gimatang damot ngamin iti isyat mi. Basit lang matininom mi, mami. Kababay hindi kasta nga raramidam. Di mo latultuladan dya adim. Nalaing. No nalaing ka kumamat, di agad adal ka kumaita. Sorry, mami. Ta anak ka na ipas ngay analaing. Kasano kat nakapoy mat ngamin ti ulom. Pasensya, mami. Sa bali mo't ngamin apuli tinagapan ni Sarah. Nalalayng siguro ti pulida. Ngam ti puli ang nagapwak.
Awan siguro amuda, mami. Apay ayakas na ti pa nagsasaom, Sander. Kit, uwin mo't, mami. Saan nyo ngayon limot ti kinatao mi kinisara, mami? Agduma, apuli tinagapuan mi kinisara. Iso asuri Ta saan siguro analalaing apuli tinagapuak? Awan mabalin ko, mami. Daddy, agsifak iti kursok. Manay, naminduan na nag-shift ka, anak ko. Agbabawi ak. Marigatan nak iti kursok ita. Anya nga rod man ang tialaam ngay. Criminology ti kayat ko. Anya? Kabailam? Wen, naglaka. Sa nagaputa babae ak kat jak kabaalanan di ak pulis. Kabaalak. Mala. Kasaritam tong arod ni mami. Napartek ka man na si Mangpet idirabiin. Kastam ka dilata na kanayon, Sander. Makibarbarkada kamutan. Narigat man kami na paayon na giti kakadwa ng agkon construction, daddy. Talaga ka nga awan arapa mo itibiyag, Sander? Awan turturong tibiyag mo. Daddy, awan lang arunin tiyam mo. Nabisyo ka ba'y? Anyalat masakbaya mo ngay. Ay, kita mo't basita, Sander. Nulinalayng mo ko mati nag-eskwela. Hoy, Sander! Mabit lang! Bastos ka! Kasarsarita ka pa lang! Sander! Bastos ngayon, anak! Primo, simurot ka no ni Sander kadagiti barkada na. Napananda. Diyak amo, ada ka no sarkanda trabaho iti lugar ana pananda. Anya? Mayam no kastati kayat na. Ngam amangan no may barkada kat no anya pa at trabaho di mastrakan na. Sakit yung ulo mo't lati ipapay na dito'y balay. Takanayon nga agbartag. Bayama nga rabido na kayat na. Awan na sakit abakrang ko. Primo, anak talat tamot ni Sander. Ampon talang, Cherry. Ngam imbilang tanga anak. Anak ta idakan ni Sarah. Paliwawang mo't lang. Bayam nga ramido